Mihajla, Hana, alo tete! Di su? A evo ih, tu su, dobro, eto njih malo neka sjednu tu kraj nas. Dobar dan, evo. Bonjour. Bonjour, aha, oma smo počeli na francuski, dobar dan. Bonjour. Marko dok pređe na drugu stranu. Aha, evo Marko je svoj teti omiljeno odletio u zagrljaj. I sad molim te reci mi, dakle ovo je kulturni centar u kojem se uče jezici, dakle ovdje je svaki dan kako se priča najčešće? Pa moraju roditelji izabrati koji će jezik, na primjer ima dvije učionice, jedna za francuski i jedna za engleski. Svi imamo ono po 8 djece u grupi i među sobom se oni isto igraju kad su ono slobodne aktivnosti, onda oni govore i jedan i drugi jezik, ali rad s nama mora se ono odlučiti hoće li oni francuski ili engleski. Ali ovdje ja mislim da nauče oba dva jezika. Sva tri, hrvatski naravno se isto govori. Dakle, ono specifičnost ove djece da im je neko ili porijeklom iz, dakle, s nekog tog stranog govornog područja ili tamo rade. Ne mora značiti. Neki imaju ono roditelji koji su podrijetlom iz Hrvatske, neki imaju samo neku vezu sa Hrvatskom, a neki apsolutno nemaju ono vezu, samo naša djeca koji roditeljima pruže taj dar da mogu jedan strani jezik. I tu, ali jezik se bolje uči među drugom dječicom. Naravno. Znači neki sam mali koji tu Hrvatić ili Hrvatica koji nisu uopće učili jezik, oma se one to lako s njima sporazumiju. Nakon par mjeseci već se vidi da oni nas razumiju, onda polako počinju i govoriti. To nije odmah ono, ali treba... Onda vama je tu kao učiteljicama dosta lako u biti kada oni su tu između sebe, sami sebe polu uče. Vi se samo uklupite kod njih. Tako je. Imamo i ono aktivnost, pripremamo ih malo i za školu, pa uče već ono slova i matematike što je, ne znam ko je rekao, Domagoj. Mala priprema za školu, na stranom jeziku. Domagoj je rekao matematike. Domagoj je sve tu, je li tako Domagoj, ti si rekao? Da, nema problema. Evo tu ćemo sad malo sa Markovom omiljenom tetom. Imate neke tematske tjedne ili tako nešto? I koja je tematika ovih tjedna? Ovaj tjedna instruments, a sad kako se to kaže? Aha, pa dakle ti isto ovdje čini mi se da malo se mučiš sa hrvatskim jezikom. Bolje pričam engleski iz Kanade. Iz Kanade, aha. Znači ti ovdje u biti učiš od djece jezik, a djeca od tebe. Svi okolo, da. Znači ovdje je jedna velika učionica za sve. To je to. Hoću li ja danas šta god naučiti? Možda. Hoću ja naučiti koju pjesmicu. Oni sad znaju pjevati razne pjesmice i to. Znači moći nam malo ovdje... Može i na engleski i na francuski. Evo sad smo u jednom drugom kutku kulturnog centra. To je neka okrugla, čudna neka sjedalica, jel? Interesantna. To je neki krug magični, jel? Krug jezika. I ovdje vi učite neke vježbe jezične, jel? Sad ćemo slušat? Sad ćemo na engleski i francuski, malo ćemo vježbati boje. Aha, malo ćemo vježbati boje. Dakle, dragi gledatelji, načulite uši i pamtite, učite. Vi zajedno s nama, kako se kažu na engleski i francuski ove lijepe boje. Are you guys ready? Yeah. Are you ready? Yeah? Okay, let me see. What is this color right here? Purple. And what is that in French? Does anybody know in French? Violet, bravo. What about this one right here? Green. And what about in French? Red. What about this one? Yellow. And in French? Jaune. Very good. Very good. What about this one? Red. And in French? Rouge. Rouge. Evo učim ja. And this one? White. What is it in French? Blanc. What about this one? Rose is English or French? Rose. Is that English, rose? Or French? That's French. And what is it in English? Pink. Very good. Dok se ostala dječica pripremaju za jednu pjesmicu, tu smo malo sjeli sa Domagojom. Domagoj, nešto ćeš nam recitirati, jeli?
Yes. Koju će, koja je to pjesma? Little turtle. A šta to, hoćeš prevesti djeci koja ne znaju engleski, šta to znači? I remember there was a little turtle. He lived in a box. He swam in a puddle. He climbed on the rocks. He snapped at a mosquito. He snapped at a flea. He snapped at a mammal. And he snapped at me. He got the mosquito. He got the flea. He got the mammal. But he didn't catch me because I'm too fast. Da, reci mi o čemu se radi u toj recitaciji? O neka mala kornjačici, jel? Da. A šta je ona tu radila? Ona je pojela komarac. Pojao je Nemo i nije uhvatio mene. Aha, tebe nije ta kornjača pojela jer ti si veći kornjač. Ti imaš instrumenta dosta, jel? Šta si donio sve danas? Hoćeš nam pokazati? Di ti? 3 si donio. Čega? 3. 3 gitare ili šta? 3. A donesi mi. Ajde donesi ti tu, ti kažeš 4, jel? Ja sam kazao 4 imam godine. Aha, ti imaš 4 godine. Ne, pričali smo o instrumentima i evo... Gitara. Evo nešto stiže. Evo Marko nosi, donesi. Evo ga polako, šta je on jak. Evo ga, hvala. Dakle, evo ga instrumenti. Koji je ovo instrument? Gitara. Ali je gitara, ali kakva gitara? Plava, i to je istina, ali šta je još? U čemu je razlika do one što ima rupu ovdje? Ova ima neku malu rupicu, šta je ovo? Kakva je ovo gitara? A Marko, kakva je ovo gitara? To je baterija. Koja je ovo gitara? Marco, what kind of guitar is it? What kind of guitar is it? This one. Which one makes a loud Is it an noise? electric guitar? Ona pravi veliku buku. Dakle, ovo je bučna gitara ili ti ga električna, je li tako? Ova gitara se ovdje s kabelom spoji u pojačalo i onda... Ti voliš ovu? Jel svi volite ovu gitaru? Dakle, ovdje, osim što se nauči francuski, ovdje se nauči dosta i rock'n'rolla, meni se pari kad svi vole ovako u gitaru žestoku. Aha, to je Markova gitara. Maracas, Marco. Donesi vamo da vidimo. Aha, ovo je, dakle, maracas. Ovo, svi vole ovo, šta to, kako što su... Evo, šuška se. Još ima, donesi još. Eto ga. Kako se zove ovaj instrument? Ukulele, eto, Marko zna, ovo je Markov ukulele. A ovako mu ti pokažeš kako treba. Aha, tako, znači ovu ruku staviš ovako i ovdje lagano. Je li tako, Marko? Je li u redu sad? Evo, Marko nije bio baš najzadovoljniji kako Domagoj je počeo učiti ukulele, ali eto, Domagoj očito ima svoj stil. Dakle, ovdje u kulturnom centru, bravo, tako je, lako se uče jezici svakodnevno i francuski i engleski kroz igru i pjesmu i sad ćemo zapjevati jednu pjesmicu na francuskom, tako je. Šta se o pjesmici radi, o čemu se radi? A to vam je jedan čovjek, Bonhomme, znači čućete više puta Bonhomme, koji uči svira više instrumenta. Bonhomme. C'est tu jouer, Znaš ti svirati? C'est tu jouer. Dakle, eto, naučio sam ja Bonhomme, c'est tu jouer i onda svi odgovaraju, jel? Tako je, svaki ima svoj instrument, pa ona kaže, znaš li igrati marakasa, znaš li igrati gitaru i tako dalje. C'est tu jouer. Bonhomme, c'est tu jouer. I evo sad će... Evo Marko otišao svojoj najdražoj teti. Ajde Domagoj, stani, sidi, sad ćemo zapivati. Ajde, jeste spremni za pjevanje? Da. Svi znate pjesmu? Hoće teta dirigirati? Tebi ne radi. A moraš puhat? Ajde puši. I da radi. Kako ne radi? Proradila odjednom. Dakle, smo spremni? Bonhomme, c'est tu jouer. Eto ga. Evo, dirigentica kreće. 1, 2, 3. Bonhomme,
sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer? Guitare, oui. Oui, oui. Oui, oui. Plus fort. Tu n'es pas maintenant la maison quand nous y sommes. Bonhomme, c'est Tout jouer. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Tout jouer. de cette flûte. Flûte. Flauta, flûte, flûte, frula. Jouer de cette flûte-là. Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Bonhomme. Encore plus fort. Sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de maracas? Maracas. Sais-tu jouer de maracas? Tic, tic, tic. De ce maracas-là. Flûte, flûte, flûte de ce flûte-là. Guitare de ce guitare-là. Bonhomme. Evo, dragi gledatelji, pozdravljamo vas iz Kulturnog centra. Bravo, tako je. I ako želite naučiti tečno francuski i engleski, samo se pridružite ovoj krasnoj dječici koja ovdje svakodnevno nauče puno riječi i puno, vidim, i pjesama. I sad ćemo za kraj pozdraviti sve gledatelje. Kako se kaže na francuski doviđenja? Au revoir, a na engleski? Goodbye, au revoir, goodbye. Amo, mah, mah, mah.